Mislim da je vrijeme da najavimo sljedećeg natjecatelja, a on je učenik drugog razreda osnovne škole Mate Lovraka i njegovo je ime Jan Janković. Ne mogu to gledati. Pita, ali ne pita, bilo bi bolje nego za vrijeme Tita. Ali se mene ne pita, ja samo tebe trebam da me ljubiš. Usne mlade da ujutro budiš i u svemu da mi ugodiš. Zavrla me Ana ko marihuana, sad je volim više nego prvog dana. Zavrla me Ana ko marihuana, ne mogu žene niti jednog dana. Mama, 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 marihuana. Mama, 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 marihuana. Ana, Ana, ko marihuana. Ne mogu ja da se žene niti jednog dana. Moći ću prijeći, ali na mene ne liči. Ja samo tebe trebam i tebe hoću. Neka nam namirice, gledat ću noću. Ja u subotu po tebe doću. Zavela me Ana ko marihuana, sad ne volim više nego prvog dana. Zavela me Ana ko marihuana, ne mogu ja da se žene niti jednog dana. Ako slučajno trebate izvođača za svatove ili nekakve slične priredbe, mislim da znate kome se trebate obratiti. I ovo je bio definitivno jedan jako dobar završetak naše prve grupe.